dajem intervju. Ajde, predstavi nam se. Ja sam Ćaji Đorđe iz Kraljeva. Po zanimanju sam student, studiram građevinarstvo na Građevinskom fakultetu u Beogradu, vodno-ekološko inženjerstvo. Koliko godina imaš već? 22 godine. A reci mi, šta to vi radite sa tvojim drugarom? Ja i moj drugar pešačimo na ruti Kraljevo-Kajmakčalan i naš krajnji konačni cilj je vrh Kajmakčalan. Motivi su različiti, tradicionalni, istorijski, kulturno-istorijski, turistički, avanturistički, sa željom da što bolje upoznamo južne srpske krajeve, Makedoniju i sever Grčke. Trenutno smo u Velesu i nadamo se da će put nastaviti dobro kao što je i do sada bilo. Koliko ste kilometra već prošli otprilike? Otprilike smo prešli do sada 340 km. Reci mi, je li ovo avanturizam? Pa da, možemo da kažemo na neki način, između ostalog da je ovo i avanturizam, između ostalog, da. A šta je ostalo? Pa ostalo mogu da kažem, znači, avanturizam, turizam, jer mi usput zaustajemo, obilazimo u okolini druge znamenitosti, prirodna dobra, kulturna dobra, istorijska dobra. Takođe, mogu da kažem da je ovo neki vid upoznavanja ljudi, upoznavanje drugih krajeva i slobodno tvrdim da smo upoznali preko 100 ljudi do sada i da smo se barem 10 minuta zadržali sa 30 do 40 ljudi na našem putu, a možda i više. Reci mi, ti si prvi put u Makedoniji. Kakva je Makedonija? Da, prvi put je da se duže malo zadržavam. Pa za sad Makedonija mi se jako sviđa, stanovništvo me dobro prihvatilo i mene i mog druga ovdje. Ljudi nam se nalaze, pomažu nam usput. Jako mi je zanimljivo što nije slučaj za naš kraj, a to je od kad smo ušli u Makedoniju pa sve do sad do Velesa. Stanovništvo je multietničko stanovništvo, imamo različite religije, različite ljude različitih nacionalnosti, različitih kultura, što je opet na neki način zanimljivo na ovom putu. Doći ćeš opet u Makedoniji? Da, doći ću. A u Velesu? Da. Zašto? Nadam se da hoću. Pa doći ću pre svega zato što sam ovdje upoznao jako dobre ljudi. Hvala ti.